Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambul vinaka. Se kwe ngoda Vakaleleka ni nonda itukutuku na mbongiende ndahi. Esana tegebuta kisarangani mataka na kiana pakatambui na mbuli olitaki kiana pakangataki ni plastic bags ena nonda panua. Goe tigi ni tubutubu ni kiana sangai metango maki na veka mbula tu ewa buliti kenda. Veba kongeti ni liulu ena tambala ni voluti ni nrakibe isau ena ministry ni labo ni Les Prakash menda beito rilinga taka ni tubutubu ongo ena nonda kinda bakayani na amba kibou. Sabarita Telangana bunilawani tambala ni kumuni bakatapatapa Vishwanath Das nirtone anraba na tarobi ni duruma kimai ni plastic katukuna ni na tau ni totongi mbimbi kibeira era siang ni pamuria na bakatatambu. Era na bakatarongi mai beira to na ubisa e so na leo ni panua e na buku ni nonra siang ni rokoba na ibakasala e na ngauna ni daba o sarai. Wakandita na komisna bakatawa ni tambala ni ubisa Rusia titunrabu nindo beirongo oyana kapitani ni wanga mai lautoka ka ribote takito umanta ni ayalitiko ena barua ni madha usawoti na tangani ungo e abako utama ina nona wanga mai na wabu e lautoka mengole kisaweni kasanga ni adho yani ena ngauna ena maki ka utunrabu nirina pakatarongi talanga e sona itumbutumbu ka kunei na non rangone ni rasisi litu ena be udhi wa ikui ke ina be bonua era lubutu. Sa tosuital na rent freeze kinamoni amba kipo gona lawa ni kena patambui na patumbur ni sauni rende mai bua endo na itauki ni vale mai kaya na bunlewa bakatawa ni Fijian Competition and Consumer Commission sinikabi kachuta ni bakatatambu embiu ena maliwa ni matay ni singa ni January kini katolu sangabul kandu ni singa ni Disemba ni amba kipo kendo e broka na laongo ena rauni tiko sarna itutongi ni labo mesoma ena lima sangabul na undul na dola karao talanga nimbala level ni bebesu metini na mbaki kibir na bisnisi erna rauni tutongi taki marasoma e ronan rau lima sangabul na undul na dola kinang gito sabaka nanan tati ko nandaw ni bibatabuli ni timi ni ragabili abitu ni nanda panua Gareth Biba kendo ni tikon beka na nonra lewe na tikon na timi o irere dinko ma tikon na beban romo ka Biba ningo endo tarada ke na lewe ni timi mai da bekir na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kene kuri erano na sama na stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM menonda bata na bakanu ni binaka ni tawasi ni ambaki ni pwedeng vinaka. Taki errere maki. Waku ego tani maya no inga ngani beba materi taki. Menta do bata kavoluta kamorusa. Bula, oya wa abini sararane. Oya wa malika batelagana. Nama kikira o ena mataka bau. Di boy tiri kali menit me ono kina tini na be mataka. Moni tikina bo rombuka. Bula FM. Napa tu ena sere. Na sese ni recho napa tu eviti.